A confirmación do primeiro caso de coronavirus na comarca do Barbanza acrecentou a preocupación que xa viña amosando a veciñanza ante o incremento de persoas infectadas en toda Galicia. Estamos preocupados. De feito, eu teño un sobrinho que me chamaron hoxe que temos medo que sea porque ten moita fiebre e está no hospital. Non nos dixeron aínda, porque está operado, non, pero agora está ingresado e non está, como se di, que non está non pode visitalo nadie. Hombre, claro, por supuesto, como non vamos a estar preocupados, claro. Y estamos, pero asustados con esto, Esto es mucho mal. Ni no aguantamos, cualquiera se asusta, mi amor. Bueno, preocupados sí que estamos todos, porque claro, temos familia, temos todos, pero particularmente eu estou preocupado. E trato de facer o mellor posible, de andar correcto, facer o que me mandan, as autoridades están nos informando. Que hay que tener cuidado, pero preocuparse tampoco mucho. Sí, lavarse las manos y todas estas cosas, sí. Además, con el trabajo y todo lo tenemos que hacer. Esta preocupación deixase notar en farmacias e supermercados, onde as colas son estes días máis longas do normal. É imposible, ademais, atopar mascarillas ou xeles desinfectantes. Moitísimo mascarillas e geles antisépticos. A xente, pois, é o que demanda, pero está totalmente desabastecido e non hai maneira de encontrármolo. Dende as farmacias chaman á tranquilidade e insisten na importancia de evitar o desabastecemento destes produtos, que si son de primeira necesidade para pacientes afectados de outras doenzas. Hai que deixar as mascarillas, intentar deixar para os pacientes que en verdade necesiten, enfermos de cáncer ou algún tipo de tratamento, baixos de defensas, que en verdad son os que a necesitan. Os que estamos sans non as necesitamos. Recomendar medidas hixiénicas, vale? Temos que procurar lavar as mans constantemente, pois con xabón ou co que teñamos, o que podamos ter. Mantemos distancias de 2 metros, é o que podemos facer. En definitiva, seguir as recomendacións das autoridades sanitarias para reducir o risco de contagio e, sobre todo, manter a calma.